The cross of Jesus Christ. Mucha makane wa Yesu Kristo. Jinsa kijila tungimba bisumbu bya bimbi ne balomboji bakwikala batulombo lukumpala kwa mucha makane kuto kupetela lupandu. Brothers and sisters in Christ, good morning. Bana betu baloni bakaje moyo wetu au Jesi jine nija kukwela nzambi muji tukweji ya chifufu cha 50 chitema cha bukalengwa pamolo bansong bakoke bakaj bana ne balume bonsuka baka mubuji kuja nzambi tuji batushibu bwa mushindu jinzambi mutu lame mulame ekeleze wende mulumi mwelo tuji tumutumbisha. Ekeleze wabinjili baji tukuja mwana mutekete bana betu wani wakaji uji mulwenu mutahili kujulu tukaji pawipini kwetu jingita buje muchima wa yonsu ne Yesu julu akatataka tuji tubyamba mumyakulu ya bungi. Jesus viene pronto. Breve Jesus volterà. Jesus prediot skora. Yesu anakuja karibuni sana. Yesu nimi kol ochimnida. Yesu jalai. Yesu jeldi aiga. Si Jesus ay malapit ng dumiting. Ha ana ati serian. Jesus kommt bald. And in so many other languages. I appreciate the wonderful spirit. Jinganisha nyuma wa musangelo ni disanka byaji kuje tujinene ya pabuloba buje mu mujitabuji. Ne pani sanka ne matungano wakufumina ne biekajilu jintumbisha nzambi bwane kujichika jilu cha Kristo chituswike kabaka mwe ne chitambe bi kwa bobyonso munyu mewu jinu lomba bwa jinu tendelela bwa ndolombe nzambi bwa lumu luto abanyana lelo lweka lumvu kebimpe ujulwa nalu kabandi shibu nashi pananku njinu lomba bunono baswe bikala kuji walu budi bunu sankisha bukutu ishishe nwambe amen kanu kumbika shinashi bempe bitambe twasa kila bwa kunu na kutambuluisha mukulama kwa lumwelu kajwa ko lwana luto kinsangiluwa meba wonso atwapisha kabaka munkuila kwa jija nzambeji bimani bibyamba bwa jipina ja Yesu mbivulangana ni bitam paka na buloba bujima bimani nu bya kunyanka kwa bufukibwe chiweja kajimu chiweza kajimu malu achijiji malu antendelelu myaba yonso bujenze jibwa malu jijunda jijikemesha malu abilumbu jipweka jankolishilu malu mimpa mu sombelu ne mumeku jubenga kuitabusha bwo kesho bwa pomulu bwa mukanda wa nzambi ni mikeji 10 malu mabimapite jipanga ja malu vita ne ngumu ya vita ne malu makwabo byonso ebi bijibileja patoka ko impata ne buloba bukaji kunshikilo kwabo le mukalenge ukali pokolo kutwangata bakuye mulondo lwandekelu kwetu njibene shakai ja kumanyene na shapatuji banyunguluka tuji mwakweye mena ne kwamba malu masokome amuyuki wa buloba ne ku bitwanga nenyima nejitu bunda ja satana kaji zambi wakula machisamba chenchi chachijila mukanda zambi ujini biena bwalu biji bitutushisha kutu akalwila ne bi manishilu bilelela bya lupandu lwetu biuvuje bimpe musambu utu akwimba a glorious glimpse of our soon coming deliverance. Mwenendo wapo bufiku jibwetu. Bubindi baji tuja mwana mutegeto tutabuja mukanda wa nzambi
bunshinda menu bwa maisha antaku ne tusangana mu mabejawo muikale bumuntu bwetu bwa chiprofete ne mujimu ne makanda abulelela zambi wakulama ekeleza wabinjidi bajito ya mwanda mutekete tudi chisamba cha pabwachi chisamba cha twakashala kujula kiliso bwaka nbwanji ngumu ya banje lubanje bende basatu mbwaka buli wa chapter waji kuni mwinayi nejifingana je ja chakabiji bumuji mukanda wanzambi uleja bena kuitabusha bamatu kwa andekelo abuloba tuni chakale chimuposo lupolo bikila ne chisamba chisungula bakwidi babukalenga bantu badibikali banzambi mwine bwanwenu nwambe bwabwimpu bwa yeyi wakunu bikila mu midima bwakunu bweje mumunya wanje wa jikema twakashala twanzambi tuleja mbwa kabuli bwa chapter 12 verse 1 mutekete bwa baba de balama mikenji ya nzambi ne bikali ne bujadi bwa Yesu Kristo. We have a unique message of hope. Tujanu ne lumulumulu ajitekemena ne mujimu umwe wa kutangalaja ngasa wa nzambi kuji buloba mupimbo wa mwana mutekete wa majadika tujitubala benjidi bajitu uja mwana mutekete bakasunyi bo butisamba chapa bwa chita pulukene ba buloba zambi wakabenza bale jimpa la bende ni wakaba bikila wa kuikala bami nyampala mu matuku ndekelu wa mujimu wa lupandu chimu chichileja ekeleza ne chisamba ichi chanzambi cha matuku akundekelu chicha ne batendele ba chitendele lwechi badibika le bitabuje mikenshi osuji kumi to ne mukenshi mwinayo jumwikala wakula bwa lwa sabato bujitu kujamuka lenga. Jilonda ja sabatu kaje nanu chimanu cha bufukito kaje ne bikale chimanyinu cha chisamba cha nzambi mumatuku andekelu bitu anganenyima ne chimanu cha nyama walonji chileja kukukwila nzambi mujitu kujijika imute kukuluseke bujende nasha sabatu nejumvuje jende bitangile ngumu ya banji lwa basetumbu wakabuli wa chapter 1 mwinayi mwanje lwa kumujilu wakani lumu lumplu achendelele wakani bwa Kristo uji wambane nuchine nzambi numutumbishe mwalubwa jibaja chilumbulidi chanji jakulwa nenukukwile yeye wakafuka julu ne buloba ne maima ne mishimi ya mai zambi ujumufuki nuncha kwikala mukukwile mujitu kujendija sabatu buchimanu cha bujifidi bwetu kujijende ne kumakande nda bufuki mwanje lumwibidi kumveso wamana mkulujua ambane babulona munene wakupuka mwalubwa wakunu ishebi samba bionsi wapabuloba mvini wachicha masandi andi wakunyanga mikenji ya nzambi ni wakuteka jitu kuja kukukwila jikwabu kaji jamwana muteketeto sabatu wa nzambi ujumwikalani chimaninu chinene chabufuki bwa nzambi mwanje lumwisatu ujua amba mumveso wachitema ni kujijiku ni ibijine bya kukwila muntu nyama walonji ne chimfaniki chende yeye mulumi na shamuka jine akenge shibo mukape ni soufre byo kukwila nyama walonji ne chimfaniki chende udimwika lubenga chimaninu chanzambi chamba bu chileje lucha bulama chibwe tukujiye jitu kujamwana mutekete nsabatu mwanje lumwisatu uju komesha lumu lwanje kumveso wadi mwibiji wambane chisamba cha nzambi bwaba badi balama mikenji ya nzambi neditabuja ja Yesu tujibeye mene pa Yesu Kristo ni malela yetu nanji walupandu lwetu kato na mwakupeta lupandu kubienze di kadi kungasa wa Kristo utu di tutangalaji ngasa udi mulayi wa lusilu wa nzambi neje yemena ja makandende bupi kuji ne bujijibu kwena mwakutapula chidikiliso mwenzi bwebe nansha ukubingisha matukonso bukutumwaji kwenza bupi nekucha kwenza ye muwewe ukubingisha matukonso bu musumbi buwende ne mwitabuji kumakanda nzambi kunyuma wende
bwa kushintula moyo webe bwa ulwe mu Yesu Kristo echilu mulimplo achendele lwamba kuji mwanjilo wa kumujilu bwaka ne kujitabuja kibwa chinga ni binji bajitu kuja mwana mutekete bancha kwikale jitwe mukutanaje kwa ngasa wanzambi china bolu chinene cha vitamine ne chiji anupangasa wanzambi bwa kusungila benji ba maluma bi ne kumakande ndo kuba shintulula bubana bendo balumu babakaji ba jadiki ba ngumwe isatu ya banjelu ni chisumi cha luma mwimpe mu malela ne Yesu Kristo mu bangi ne mushijwa jitabuje Yesu masha ja jula bubi a Yesu Kristo ko muchimu cha makane mudimu wa jilenge shibwa ya Yesu Kristo mu tempelo wa mujulu ujine kepa chilakamu lufandu lwa mwenji wa mi byonso dikude muchima nonku mulambu wa jilenge shibwe wu ne mudimu wa mwakudi munene tudimu wa kusemena katataka ne batu ishibwe kungasa wanzambi bwa kupeta luse ne kupeta ngasa bwa kwikala bambulushe mu chikondo cha lutatu lwetu mbimpe bikole byambuluisha ngasa kujiye kuto akabikiji bwa kwamba lumuntu impe kujibulobo bulibusama pananku jikumbana lilelela jandondo wa ngasa wanzambi jijimo wakujula byonso bidimo wakweza bwa neto tutujizangike bwa kwamba neto dimo wakujifushisha lusi kutotonka yetu mumukande muimpe wabatanle kuji Yesu jini jijinga jali muntu ni muntu ikali ni muchondo wa mukanda bwa kufunda nini mwakubala imu ya kushapiti ya mukande iji amba nuko katu enani kabingila na shaka mukatu wetu kujizangika nako ketu kabingila kamukajitekemena kajanu kasombele mbwaka ni mwakiliso butu pesha jibingi shibu ni mumujimu wa nyuma wenza mutu etwe ni kutuji jijijibu bala ima bejami mpali manyunguluke byambilu ebi babili bitangila jibingi shibwa itabuji katataka tubali mbwa kabuli bashapto wajiko ni mwibidi verse wali mwana ntekete chichimanu chikwabo chijichileja twakashala twanzambi todi tubala nebi kale ni bumanyishi bwa Yesu wakabuli bajiko nyitia makoji kumiju twambira ne bumanyishi bwa Yesu bujini mwame ya prophet yenyu mwaka lombola matu bakale ujutu lombola matu kwa andekelu udika bimujule mutu mibuwa mukalenga bana betu baluni bakashi baekelezi wabinji bajitu ya mwana mutekete mukalenga mutu peshiji muja kumapa manene mumifundu ya prophet bumudi mukanda wanzambi kawi wakale na shamunyanguke na shabujadiki bwa mutu mibwe wanzambi muchikondo cha kundekelo zambi wakajulele ngudu waite bu mwena mudi mwende wakusomayi muikalele nyuma ne makanda pabibitala mifundu bipofete bukolo bwa mubiji bulongeshi na shamalela ne bidi mishishilanga ne mumeku kabiji tubalayi meya achi profete nyuma meya achi profete tobanya nyuma wa meya achi profete kujimikanda abungu mimpe munkachi mwayi mwikale mukanda umuvweleni waite musubwa bikale bawa banyibikole mukanda wa vitamine ne sekijila nzambi bwalibwa mbatulekele mama tunga tuishe lumwelo luimpe bakutu itabuje bwa tuishe lumwelo nyuma wachi profete ujichi muchako byane bibileje keleze wanzambi watu akashala mbatu kwa andekelu uji mwezi shibwe jitu kujalelo bumu akajibi kuchikondo cha kale buchi tsamba cha tu akashala twanzambi tudini chakuleja butokebu kudi bantu bakwa bamifundu ya Ellen White patu ditwamba ne tuditu akashala tudini chakubenga kuchamba bubena budis tudi bamanyine tudi bye tudijinga nikwikala bakumbaje kudi Kristo tuncha kwikala bajipwekeshi jintu mbisha nzambi wakutubikila mumuji mwewu muchisungwe chicha binjiji chiji cha baji fwekeshi
cha bantu bajifwekeshi kadi kancha bantu bafutula panshito bantu bafwekele bala banzamba abungi bakolesha bimpa bayile ne bajini lumfu kadi tujin chakwekala kabiji bajikanji musungi wetu wakadi wakule ni bukokeshi bwa abungi na shamwa kadi ye muji pwekeshi ubikila beze fi babungi alibeji ba malumabi ekelezi yeu kena nijina jikwabo ujumwe ekelezi ya mushi yako jinzambi bwa muji mwa kutangalesha kwa lumu limpu walupandu kujiba fabuloba unichakutu ngunuka bwa kuya bukumpala muji pwekesha ya Yesu Kristo. The world needs to hear the message of Christ from a people who are Christ. Bantu bajijinga ne kumvo lumu lwa Kristo. We are transformed by his grace. Lwamba kuji chisambe chichumufane. Patu dibashintula kujinga sawanzambi tujituyisha tulongesha tujadika bwa lumu lwa mukanda nzambi ni nyuma wachi profete muji dipwekeshi jinanga ne mumishindu ujuko kantem twetu patu jimudi dipwekesheji tulonga mukanda nzambi mubyanza bya musungi wetu yeyi nenzi netu muji jende jikole jakutangalesha lumwelu lwa bulobo bujima lwa luselwende kujibulobo bujibukenga jimanya jetu mumuji mwe ukali pakoshika ujanu kuji dipwekesha jetu muji janzambi ni kubulombo jibwa nyuma mwimpa beji bilondela kujipwekesha kwetu kumpala kwa mufuki nepa tujitudi vila twetu nka yetu chikondo achi yeyi uju kontolola ne uchimuna mibi yetu ebi nebilonde anubi tuikala bajipwekeshi tulomba butabaji ne bushintuluki mumyoye yetu panka yetu ne muchibu mbwekelezi wa mukalenge bwa kufwekesha mvule imishishe kunyuma mwimpe mamwaite ujujadika bwalwebu mubujadiki mumukando jwambane byakali mwakale mushindu kai mupimbo mwanda mukulu jwambane nzambi wakaso kufwekesha mu conference wa chilimu cha chinunu kama chitemane chimwe malu abija bulonlo jibwa ekelezia bwatupesha bibambalu bya bungu bitu nabilelu bwalbu ibidi kutekesha jifweka ja nyuma mwimpe jakapanga kufika bwalubwa kwa kaji bantu babungu bakaji kabayi ne jitabuja ne bamba kubalomboli ne chisamba cha nzambi kaba akaji na chapa bwipi kaba foba jifwekesha ku nzambi. Because there was unbelief within the church and God's leaders and people did not humble themselves before God. The church missed the opportunity of receiving the latter rain. Ekelezi wakapanga jeseji ja kupeta mvula mishishe byakali muchimu cha chinunu kama chitema imani kupita katu indishi zambi bwakulokesha imvula yende mishishe bwakulusha dipingana yende palukasi tujijishinga ja kulomba nzambi bwalwebu tuicha kwenza bwalwebu muchifufwechi nekutunguluka mukukeba ni moyo wetu mujima mukalenge mumyoyo yetu kunyima kwa toto mani kushuka kuneku kwa Atlanta mamwai tujitokesha bwalwebu jwambane jitabuluka jilelela jijianu mu jipwangane jitabuluka jilelela mukachi mwetu kichi tujincha kukeba misangu yonso bujishinga jetu ne chini chakwala muni mwetu wakumpala mubifufu bya bungu bya conference generale nudiba sengeli libu wakukeba kutabuluka kubika kutulweku ne jishintuluka bwa nyuma mwimpe ne vula mishishe bana betu balu mbaka jiba jakuya Yesu jupingana katataka udimusi kwenze nekeleze wendo watu akashala mumushindu mukola mukalenge mujinge kwenza mungi kaji wetu kaji chijimu wa kwenza chijimu wa kufika nubitu ajelekelela kujiye matukonsu bumu wa kwamba Polo mufilipo ibiji kujitanu menja ikali munda mwenu menja akaji kujikilisto Yesu bubala matuku Yesu Kristo matukonso tumubikila ibwa enzinetu nenzinetu kunyuma mwimpo bwa kutangalaja ngasa wanzambi nekulisha palukasa jipingana ya Yesu Kristo vulukai echi nchisumbu cha bindiji chisamba chibikila chisamba cha twakashala chisamba chifungila chisamba mulwendo batanlu kujulu bumutu jitwende twamangasa wanzambi
mumukanda wa nsumunu ya Yesu tudi tubalane Kilisu akananga chingani bwa chisamba chende Kilisu jumwinjilini jishinga jonso bakujileja munkati mwa ekelezia wende pajingika dilwa Kilisu mumweneke muchisamba chende yeyi nalu kubanga tabubende nje sijine ne bwabena Kilisu kanu bwakukeba kadi bwakulisha palukasa jifingane lya Kilisu kujaba bajibitabuje jina jende pakukwamba mamuma abutumi bwende palukasa buloba bonsu ne buji bunentete ya lumu limpe palukasa jipola ni jikumba ni bwalu bwabi mani bikali bikabi pye ni Kilisu nalu kutwangata bubende bumamuma makane mujipungile jikulukulu nzambi ujibikile chisamba chendi chapa bwende no wapeshelu mulo wapa bwalu wakaba bikile bwakujuka bo kuyabu mulondo lwajitabusha nibo kuyabu kwamba ngasa wanzambi kuli bapa buloba bana baisele bakwenza bidi munkama inayi mu Egyptu ne bakalo bafikamu ngaka junda ngaka kola mu Egyptu toni bidi mwana mukulu chima mwendo wabukalenga mukere mwakalibu munzu bumwetu njumani malu makesi kubiji bitala aba bakali kuvojiba jipatukile ufomo aba muimpe muuli tentene bantu bimpe na shebi amuni muchikondo chakaliselele ufomo pika mu Egyptu kubishima bya nzambi byenza ni Mose alona ni Miyama zambi wakasungile chisamba chende bwalwendu bwa muji mukujiba pabuloba kunyuma kwa butawande kelu ni waji kumi bana bayiselele bakajuka mu Egyptu ne bakaya mu lwendu batandika kusudi Exodus chapter 3 tumbe soma 12 umuji wambane yepo wakaju ya kumpala kwa abu mumunya muji tutu wakuba lombola munjila ne butuku wakaji muji tutu jivojikenka nzambi kai muimbi natula mbutuku ne munyi. We read in chapter 14 verse 2 that God led them to a place to camp before Pi-hahiroth between Migdol kuno komputa munene ni waji kumi wandekelu bana bayiselele bakashuka mu Egyptu ni bakaye mu lwendu kusudi Exodus chapter 3 tumbe soma 12 muji wambane yepowa wakaya kumpala kwabo mumunya wakaji kujikunji jakapya wakuba lombola ne butuko Patriarchs and prophets. Mu jikunji vonjinkenka nzambi kai mwimbi na tulame munya ne butuko. Now some biblical scholars yepo akaba lombola kulusekelo wesete lwa mbumu kunze kunyuma kwa chipele cha Egypt tutubala mu chapter 19 verse mwibiji zambi wakaba lombola mwaba mukwabo wakusombabo kupi ayilota panka chipa $1 ne mai manene bitangilani ne bali tsefona kumpala kwa mwaba kwa sombabo tatwani wakenza bijumudu kumbitanu mu Egypto bijibenzi bwana yeye unjumani mwaba bimpo mujibileje mukanda batatu ba prophet mwaba uvanzambi musikuleja makandende kujibene Egypto bamanimba kwa bamalu anzambi ajibambane zambi wakasabukisha bena iselele mumbu mukunzi mwaba uvumaya bakwachila muchimono babikila pone maya mitete kanibyo bebivon chakwikala ne mushinga kai wakuleja makanda anzambi kabivukale mushinga na sheto mubushiwa uvumaba mukole bumu bobena iselele bayakusude kuwesete bakadi ni chipele muku na wakadi kumpala kwa bu wakadi kuwesete ne Egyptu chiluilu chakadi kunyima shapita ujutu leja mushindu kai wakashintulula palo menje ndukutuma makalu kama isambombo ne makalu makwa wabena Egyptu beso waji kumiji wambane bana bayiselele pakumvo buchilulu chapalu chibalonda bakumvo bo bwabu bwachinga ni bajinzambi utulombola tutulo kumvo bo wabikol bana bayiselele bavoni chivo chibaleje nenzambi vonabu chivo chikujida kafepa mitu yabo bwachikubenga kuitabusha bumakanda anzambi ava balombola tulonga ili leso na mwekeleze wabinjili bajitu kujamana mutekete iselele uvwa muyumba kanipa bwalo abuni bakaka nyina nzambi kumve swadi kuno umwe bambane kako akadi nkite mu Egyptu bwa wewe kulone tukunoko bwa kutushwa muchipelani bwa chitu twenza mushindo wa momu mwe muchikondo buchocheche
tudine bimanu bya bishima bya nzambi bya bulemi bwende lelusu lwende kaliba jibi ya bibi tutubanku musamina kumveso wadi kuli muisato moso ju ambila bana ba Israeli ne kanu chinyi shalai mwa bawu ni nutangile buchi munyi bwanu pesha yepo wajitu kuja lelu. Brothers and sisters, the Lord will fight for us. Misangu ya bungu tujibate chibwe wakwenza malu bilondi shile jimani ni jumvo jetu kati utuitaba wale nzambi na lombo libija betu. We must follow him. We must humble ourselves. Kibwa chingani wachendele luju balomba bwa bayikumpala nunkumoso waka bambila mulai muimpo mujifeso wadi kuni mwinayi unchakala mulai wetu chikondo echi bwa mutu mumvitamini nipanka chipakili sonde satani wachendelele nanu luanga nyini nwenu somba ipola bana betu bali onubakaji yepo na nuluanga nyine na kangule njila na filibu buchi munyi kujekelezia tuni cha kumuita bujila tuni cha kujipwekesha kulokumpala kwende kumutumikila ne kulonda bulombo jibwanji nunku nzambi wakambila bana ba Israeli munjila wa Mose ne wakaba pesha mikenji yende ilio pesha keleze wendo watu akashala lelo mumve swadi kuni muitanu juamba ne yepo wakambila Mose wachinga nunujila kundi ambila bana ba Israeli bayikumpala pajizambi wambane yayi kumpala tuni chakuya kumpala kajibana ba Israeli kabavu bavuluke nashi babafu moyo mushindu vanzambi mumbalombo le muchikondo chakushala ni mujuba lombo la katata kubuchi muni buchulwalwa mbukoli bwa butungi bwa jina jende ne I don't know what barriers you think the church is facing today. Whatever they are, God has a way through ku bulongo je bwa lupando kumpala kwa bulobo bushim tudimukanda wa vitamine ne nzambi ju ambane yayi kumpala chubana ba Israeli cha kwanza chingani bakaji mwana bati yibwe kuluseke kwikali chipela kuja abalume muku na mwikale kumpala mbu mwikale kuja abakaji ni chilu kunyima chilo chipa chilipa chilo bakapanga jitabuja mubukoli bwa Zambi chaka mwana byobo chaka janu bikanji chile machinkandi ka chudu elemeni chitu bapeta na chilero sabato du elemeni tujibi mani kumpala kwa chinkandi kai na shibikala chidi ku Nzambi ju ambani njini njila ba umuni umu amunka chimwetu a sea of unrest and confusion at home, at work, at church, in society. Forces of mikalukai chinkandi kai chudu peta mukutalaje kwa ulumu elimu go forward regardless of your circumstances. God has na sabikala bya mpata mbu munene malo suma bi makuluile tells us God in his providence manene tuji chisamba chisungula chisamba cha Nzambi udikumpala kwa mikune ya ntatu yakantu kubyanzani bilumbu mu ne bantwani makanda nshintulukilwa mubyani ujuamba ni yakumpala nuji bantu bani the pride of their oppressors. Udi munyunguluka kujichingani bantu bakumva bibyani kujimbu wachibwesha kaji muzubu kumuji munasha mwekelezia na semu byafani ni wewe nkayebe kupanga kujeme na chikoye Nzambi Nzambi jwamne yakumpala kuyimwele menji bwa byonsu byalo bilonde pashishe bwalu bwa memenji ninjila wawe kuendelea kumpala mifundu ya inspiration diamba nungu Nzambi mujimanyaje ndi wakatola benebelo muwaba mubi menemene kumpala kwa mbu munene uvumulu kusukubaleja makanda abusungiji bwende nekupwekesha budisu bwaba vo babatachisha uvuma kubasungila mumunga mushindu kadi wakasungula mushindu ewo bwakutete jitabuja jabo nekudijadika kujiyenka ende mukanda wabata ni baprofete jibeji kama ibini makumchitemu bivo bwana Nzambi uvo wenza ani uvo musikwenza chimu chakubishima biende binene udimo kubenza lelo kabimveso waji kunichitemu ni makumyabidi wa Exodus chapter waji jikumi ni mwinayi ujwamba ne jikunji jakapya ya Nzambi jakadi kumpala kwa bwa kubalama jakapingana kunyima jakakanga panka chibabune bene Egypto jakadi tokesha bena Iselele ni jakadi ditwale mijima kujibena Egypto veso wa makumyabidi n'umwe ujwamba ni Mose wakola chanza chende pamai ne yepowa wakaka angwisha mai munjila munenani mumusesu
jitutu jakaji jikwata bene Egypto tole pakasabuka bana baiselele mujitabuja mumbu ela imenji disankaka jakaji naji mbombo ya bantu pakusabuka njile kumakasakum ela imenji bana disankaka jivomo kala naji pakumona bikele bifana ngani bubadi na shabata limu aquarium panu nubale mumukanda wa batatu ne ba profete mifundu ya chijila ijileja bwalwe bununku jileso na jinene jitutu mwana mwabeu muchikondo echi moyo wabwena kiliso ujimunyunguluka ne njiu ne tatu ya bungi iji itumwendekela mikolo boko ipita chakaji boba mwana chakaji anu mboji wa maluma byalu tatu kumpala kwa abu kuni mabomwana bufika ni lufu kajiji janzambi jivoja ambapa toke ne yayi kumpala kanu ejimpata nansha bwabwalu bwa ekelezi yeo ujumbianza bya nzambi nzambi wakutufesha mibelwe ya chiprofete bwakumanya lusongo lwa mvite eminene nzambi uli muchimunyi verse 23 ni 30 ijileja bwalu bunene bwakenzekele chilulu cha bene Egypto pakaji balonda bena iselele anu nzambi umani kujula ndundu yabu ku makalu abo wakitabusha bwa mai manene abamine nunu mwana pa nujibimane batangile mushindu nzambi tubesha buchimunyi bwetu ani and see the salvation of the Lord. Verse 31 records. Verse 31 wambane bakamona chanza chikole cha wachendelele chakaba lombo la inachi bitu anyima ne bene Egypto bantu bakachina nzambi ne bakakukwile yepo ni mufika wende mos Exodus chapter 25 ujutuleje musambu mwimpe kuti bana ba Israeli nzambi uji wakuleje butumbi bwande wakwela jikalu nuvo jendesha mumayi nzambi uji makanda ni lupandulwani uji nzambi wani nzambi watatu anine mutumbishi. Brothers and sisters of the Advent movement, bana betu balone bakaji baekeleze wabinjiji tuli mulwendulu nene tala kuji Yesu bwa lupandu mutu mibuwa mukalenga uji wambane jila uji kilisu musuku tuendesha uji ufichila kumisulu minene mubipela kadi njila uji mukuba bimpe buku bibujimu bata dumba profete muji beja kama bidima kumichitem pati nzambi wambane ya kumpala demon uji kwambane finga na we kunyo mu Egypto kadi balunda bani bumutu di bima nipa bwipine kwetu nzambi wakalongola mene iselele bwakoya bukumpala mubuloba bulaya kamuba kanji bwa kapyani mu Egypto uji kabiji utubikila lelo bwato tukumpala katufingani nashi yayi kumpala kanufingani nashi kushidi ngeni bibi punga nashi nashomi kalutwa ekelezi wabinji bajito ya mwana mutekete mpanda mujite buje bwa kuinjila nacho kutwala lumu lwimpe kaji kubyenji umishindu ikayi mimpe nansha bwana mishindu ayikiji mimanyike nilikuji babungi twikala nentema bwa kuteta mifundu yonso kujija nzambi ni mibelu mitupesha itu akabenisha bwana ya Ellen Goodwhite kanu ipambe lukuke bombi sumbubi kwa abu byanzambi ya biji menene nushekeleje wabinji bajitu jamana mutekete bobo baba nulaene nenu yukumpala mumalu anzambi to imana kule ni malu abu ni ndonge shilu ya abweyi idi mistamu kuimana pa bishimanshima bumuji masambila milunguluku mubi sumbusumbu bya mitendelelu mubi ekelezi ya bidibi bandukila nunku mudi bambala ya malu abungi tala mwekelezi wabinjiji bambi bajipwekeshi bataleje balumu balongi bamukana nzambi balomboji bajiketela ni bibamba lubishishane biji ni chakulu leje mishindu mimpe ya kutwala bulongo jebu bwashibwe pa jija nzambi ne pa vitamine yayi kumpala kanu alukidi chanyima nashi enze laikili sobu santala mukanda nzambi bucha buntakuwa maluonso ni misambu idi mimba mwekelezia pano nubwela muntendelelu
ne bikadilu bidi bishintuluka ne bia bena pabuloba kalu pingani muchibweja kashaban pakanu nashi badi bikale muchikumbi bakangila bimba misambu ya chanani ne malu aja sankisha michima yabo jikukwila jonsu na shajoji kale jipupale na shaja bujitu jini cha kuzangika Kristo kuzangika Kristo ni kujipwekesha wewe jimini jinganisha jisanka musangelu wenu kadi mwamini vuluka yamba amene mishindu ya jikukwila di jula Kristo kulu ni maji kolela ebe ni bujambi ajini bwakwikala mapingana ku malu mapupale ni mimpe ajatuma ku Yesu Kristo sangilu mumukando wa Nzambi kumbi umvuija kabene biteketito kaliba nubala mifundu ya chijila kumpala kwa Nzambi nyuma mwimpe uji utumambulisha bakumane chinga chichipi ne chichipi yayi kumpala kanupinga nyinashi shalaya nubwabulele na shabikala julu mwakukuluka kanukuluki mu chifana nansha mu maisha adi ajula jija Nzambi bu makunji abulela bwa mumukanda wa Nzambi men nishinda menu wa maisha ntakwa ekeleza wabindi bajito ya mwana muteketi nwikala bakumakashe ku neku mujindundu mu maisha mapya abuko abitendelelu adi kai ni jumvana nansha ni bitu tutwenzela ali myako tutwenzela mukanda wa Nzambi nansha adi kai ni jambulisha bwa mujimu wetu muyuki wa maisha ntakwa mukanda Nzambi abindi kaja kunyunga nansha shinda menu wa maisha tunashala momu mutondo kunshikilu kwa bikondo teleja bidi byamba mungu mu misungula mupimbo wa kumujilu mu mabeji kama ibidi mwana mutete kama ibidi mwana mukulu mukole kai bwikala kuni bwa kulombola bantu mu chikondo echi cha muyuki wa buloba ne benzi mu abubonso mukansokoma sokoma bwa kukulisha shinda menu wajitabuje jetu shinda menu wakashibwa kuntu ajijilu kwa mujimu kukuyila kwa kane kwa jija Nzambi ne kujibuluibwa tujichisamba cha Nzambi chichilama mikenji yende byonsu bya bibi byakatu twajilabo bwa menje tukatangiji kujija Nzambi nanga katangiji pamujimu wa Kristo muchitendele cha mujulu ne lumu lwa mujulu bwa chikondo chetu echi mujibi pesa kujibanjelo basatu bambwa kabulu bwa jikumi inayi bakatu ajelekeleza wabindi bajitu ya mwana mutekete ngumu mishishilangane kajitu etu akimanya bulela patutu bwanta kukatoba wakatoba nibwikali buyisha byaka nukuli bantu bonso nibujadi kikumakanda amujimu wachishima wa Nzambi chili chenza twetu bwatuka chitu jechi chane tujiba kuba netu ikali bakuba Nzambi wakumana kwamba na nkumujijende ni munyuma wende udi utubikila mbuko keshibwende mumujimu ne jumvo je tujajita buja ku mikenji yende idi myasa pa buko keshi budikabu kubenga yayi kumpalaka nufinga ndi chanyima imanyi nayi bulelela jija Nzambi bumujijibala ni jumvwa patu jituya ni jipwekesha jonso tuni chakumanene tudi bantu bashikile kadi tutuye kuji Nzambi ulika ni shikijilu tulonda mijimu ya Nzambi ujimani byonso tuni mikanda yibijimu kanda wabufuki ne mifundu minsantu yitu yika tutumva anu tobimpi patu tokola bwalu bwa mulambu wa Kristo wodi ni chakwikala jimanya ni misambu ya bapi kujibwe ne chikali bikondo byonso tono kuchikilu kwa chikondo chidi wachendelele mulusulwende mutupeshe muchumvwidi chidi chuvwika patoke Udu tuamba ni kanu jiki bulela na shikanu nikadi nempata kanu pingani mujumvuisha jibija shapitu mwana mutekete ya kumujulu ya jenese ani mifundu kampanda ya mukanda Nzambi numwana bumujimindi jimbi ani bifuaniki jibi achanana bumutu wakubihila lumingwe lujima ikelezi ya wabindi di bajitu ya mwana mutekete udu yishe ni uitebusha mukanda Nzambi mujima ni tuitebusha bufuku bwa Nzambi matuku asambu malonda ngana ameba makumi ya binanayi ikelezi ya wabindi bajitu kujamwana mutekete kaja kukujumuna kwemena kwende
mu maisha antakunashi bikala nzambi kakadi mufuke matu kwa sambo mbwa malonda anija kumpala jibiji kadi bwa chinga tuma kumukokele jitu jamana mutekete buji tukujamana mutekete jan sabat kumvwe bibi ani kumvuje bibi maisha antaku koji kuvilla ji jan zambi ne kuvilla kipa chilaka binji baji tukujamana mutekete bwekeleza watu akashala wanzambi mubikila bwa kutwala ngumu ya banje lubasatu ni bukoli bwa nyuma mwimu kanu pingani to mujilubulula ja jivila ja zambi ani kwamba ni muntu jiwende zambi yai kumpala mu chiprofete ni mujumvo ja bwaka kuji zambi mufuki ni mupikuji wetu ebidi mueneke mukulonda kwa jitu bila mwana mutekete sabatu bungi kajiluju tutapulila bisamba bikwabo kundekele kwa chikondo binjiji ba jitu ja mwana mutekete ambululishayi bambi benu ekeleze yenu ya pamyaba balomboji balongeshi bulomboji bwa pamulu nushali balamate kumaisha amumukanda wa nzambi nubajili mikande imimpe ya bumudi wa tulasa tuadike bulula mumukanda wa nzambi mushindu wa kumvuisha bimpe mifundu pato ditubala mumukanda wa ngomu misungula mupimbo wa kumpala mujibeja lukama kama mwana mutekete tuncha kukala nentema wakati lukumvuisha mifundu bibinashi mifundu dimitoke ya mukanda nzambi kaye na akulisha yonsu ya nyuma bwa ijimisha toni lumvu lwa lulimu wa kumvuika nashi kanu edichala nansha mujumvuisha ja meya mukanda nzambi nutwala bantu bwa kuyapambeli bwa kujisankisha nono kayenu. I praise the Lord that Nancy and I tumbisha nzambi bwa Nancy in neither of our homes utokuyisha popa mwe ne baleji bakana katu tubanji kumvo patuleji jaji petu ani jibi babi bitangila mukanda nzambi na sheni wame ya chiprofeti tukoba tuwala bonsu bwetu bwa kuchina nzambi ne kuzangika jijenda bingu mishpite mikesi ngaka jimijia chisalu chani pamvo ya kulwendo bivo bumvu mujimiji mulundo apa moyo pamvo ngela menja mukande wa nzambi ni jibungama bwa kwekala mujimiji lelo jintumbisha nzambi walbwa nchele mupumoyo jijende nashi kanu enaba pumoyo jija nzambi eji I praise the Lord that I have not lost the word of God. You have not lost the word of God. You have it in your hands. Kanu enaba pumoyo mukanda nzambi nashi nujina mumishindu mishishilane mumabeji byamo bishishilane mu iPhone, iPad na shapa chamo kana chonso Helen White ujuamba mumushindu vokemesha muchimu cha chinu nkamishite mani chitemani mukumweneka kwende kwandekelu mu session wandekelu achidimu ujuba anda kumpalo juamba byanze bindi bizakala ukwata mukanda nzambi wani bana betu lamayi mukanda yewu balayi mukanda yewu bana betu baluni bakaji njinu sengelele ewu jinta kuwa mifundu buchi samba cha nzambi balayi mukanda nzambi uyishayi ulonge shayi ni makanda anzambi kanu pingani kunima yayi kumpala lekela mifundu ijuvu joyo nkayayi note ekelezia wetu wakalama mishindu ya kuisha mukanda nzambi ulonde ni mujibi funda umvuija kuchambilu kumulongo ni mulongo na shabikala mvita bayulisha mukanda nzambi kuji aba bajibela menji umishindu ya kumvuija ya bubobu mwenenweyi kaya na mimpe na she iji mwakushipaji janzambi mishindu eyi iji iteka bantu pamutu pa mifundu ya nzambi ini bapesha bukokeshi bwa kumvuija buchiji chimpe ni chikati chimpe chinsantu ni chikati chinsantu kambi impe nashi imanyi nayi kule ni mishindu eyi ya mweneni wa bantu mubi
idi twale chisamba cha nzambi bokube kweyemena jijent mungu ngumisungula mufimbo wakumpala mabeji dikuni mwana muteni dikuni mwana mkunu badi batwambila patoke na pajibantu mujumvuisha jabu ja jikesi basukuya kubala mifundu ya nzambi wakumvuisha idi ya chichile nidikaye ya chichile idi mimpi nidikaye mimpe bajibu badiba ya kumpala kwa Yesu bamuleja nshila waye kutulonda mamba ni wakatuludika we ujimupi kuitabu ujibu achanza na nshelunge nilwebe kuyabi munjila wakutombokela mkanda nzambi ula matayi bumuji ubajibwa ima nikayi nkinji yenu babi bitangila kwikalana kwendu kwa mwimpe tumikila ajija nzambi umu na shawenu kajimini yayi kumpali kanu kinga nchanyima itabu janyu machi profete bumujiji mujakuma pa mapeshekeleja wabinji bajitu ja mwana mutekete kanu mbikondo bya kushala kanana bya mushinga bwa matuka chilwalo muchikondo chili mukanda nzambi mwikali mushingechi mumwenenu wetu bubuko keshi wapa mulu ne mweji wetu wakashiba nyuma wame ya chi profete Dilibi tuambulisha mukumvo kwa mukanda nzambi bimpi wowo ani nyuma mbe ya chiprofete ewu kiwuju tuambulisha wakututokeshila mifundo eyi uji kubwa kwikala mubala nyume wa chiprofete ne muzangika kawena wakwenza bikondo byonso mudi bene bisumbusumbu bikaji bakumakasha bantu epiteku babatuta mu mutu nashi Echi mabene chapa bwao akapesha nzambi ekeleza wende mumatuko andekelu lekela inu ambi nekakwena chintu chijichukula kajina chibife chonoke babili bitangila nyuma ame ya chiprofete ujiku katataka tonu kujipingana ja Kristo batendeledi baekelezi watu akashala nzambi uju tuambila muntu tuya kumpala bwana pato fyo kunikala kwa bikondo numani nungu tuyaye kumpala mudijula ja Kristo mukumuzangika kuzangika bwakani bwanji ne kwamba bwangasa wanzambi yayi kumpala mukuyisha kwa ngumu ya bashi lubasatu yayi kumpala nwakula bwalu bakubika kutulune kushintuluka yayi kumpala mukulonda kwa mukanda wa nzambi bumuji ubajibwa yayi kumpala mukubala ni kuitabusha mibelu ya nyuma ame ya chiprofete yayi kumpala mukwambila bapa buloba lumu luimpelu halupandu nijipingana lya Yesu ja chakabiji naso anzambi as well as our personal witness. Uju tulombola ulombola tsamba chende myaba yonso utulombola tukumpala tuyi chakujula choche chibuji bendele jetu jija nzambi echi kuambila bantu bonsi kwamba kwa ngaso wa nzambi ni ngumu ya banje lubasatu kuduku shintula chisamba mubulobo bujimu nyuma mwimpe ujuwenza mumichima ya ababali bateleja ngumwe mimpe ya binjiji kumeyebe nibujali kwa lumu lwimpe kwamba kwa lumu lwimpe wangaso wa nzambi tujibasi kwanga tekubweja lumwe lulwimpe mubitu babyonsu bya myoyo yetu bumujibenza mu division ja Amerika wa kusude kudijiji ja nzambi jela bilu bumushindu wabu wa kweyela chilejelu chidichiluila ku division ja Europe na Asie Bilumbi manu kupita Vasili uvwa mpulushi ku Moldova wakati ushibwa bwa malelela avwasanyi bo mukanda nzambi ne ngumwe misha kulibanje lu basatumu ekelezi wa bindidi ni wakashinga bwa batiship pakwambila eji kujende tatu ne mamwe ndaba kwamani omwezi na kutujitu kubenga mwana bwa kwamani kwaja kwikala mwana tukabichi wakwambila mukajende wakwambani omwezi na tutushipaji baka fumwendo wa bampulushi wakwamani chanya kupesha na chidi tukuja kwekesha to songa lumu wakutateka na mumutu mwende chivwani cha kwenza nchingani kalimuka ngula kwa mukanda wa nzambi uvu cha kwenza chingani waka ngula mukanda wa nzambi mumata ishepto waji kumi benso wa 13 mwana mukulu kuli Yesu wa ambane diku ne bena muji kujebe balimu wakwikala bena luku na bebe kajibi wa bananga kutamba Yesu Kristo kwenda okumbana bwa kwikala muyiji wanje Vasili wakanga tajipanga jikaja kulonda
mukenji wa nzambi ni kwambula muchiwenu muchamakani kumulonda Vasili wakasa kidila nzambi wakanta lipangajika wakayemwekeleza wabindi bajituja mwana muteketini wakabatishibwa pakwambila mukajende ni wakabatishibwa mukajende wakanda mwene nkani jibe chifabwipi watoko shifadibaka yeyi Vasili kakake mato kakayumbakani kali wakambila mukajende ni jimukunanga pakadi usokoya kwabu galina wakamwamba nituyenyi kukushindikisha mumanyine neba yikumutombokela kwaka kali pakafika ye wakakema bwalu wabalili ba Vasili bakitaba bwalwebu bakitaba dipangajika jende Vasili wakaya kumwana mfumwende wabampulushi wakamumbusha bwali batizi wakamutu ajila mukanda wajishipaja muji mfumu wakamene musokwenze chini ya kulumi mulushi mwikwela menji Vasili pakupingana iboko kwela menji wakupingana tutu jakajilonda wakalwa ni mukanda wajishipaja muji mwende bwabwalu bwasaba tuwenda kumando wabampulushi bwaye kuitaba mukandeu wakamwambile ningako kubandisha myanzu bibanshile chikondo achikakapeta kabidiluta tulu ansaba tukumuji muto muchikondo achi Vasili wakapeta bilumbu kumujimu kwakaji ulama chibuchilu akabala ima kutaji tukwa kumpanya kavu makumbani nasha wakabwela jibanzi mujipanga jitekemino wakabikilamba yanji bwatendele nanji jitu kuja akajilonda pakaya iwa kama na bwane mumabeji wakaji mwenzi chilema makutaka mwene kavu makumbani Vasili wakamubikilene lwa kufili muchima webe kujinzambi bwajanda munajen wakabenga pashishe mamwendo wagalina wakapete disama ja cancer ne Vasili ne galina bakaya kumukumbule ne bakatendela bwabwalu bwanje kujambulisha janzambi wakondo pibu muchima wendo wakatekete ne wakayemwekeleza wabinji bajitole wamanda mutekete wakabatejibwa njine jisankaja kunutwala bwalwe bwane Vasili Garaskuk katataka wojimule mwachibu chiluku inyo wa Moldovia ne kungasa wanzambi Vasili ne galina bajimunka chimwetu lelweu nijipeni imana ikulu Vasili ne galina mbaleje chibungi cha bantu bali bakujimuna muchima buloba bujima kumakanda nyuma mwimbi tutumbisha hii nzambi bwa makanda bupiko jibwanje bana betu balumene bakaji munzu bwemwene ni wa kudomo wa Georgie ne buloba bujima kumakanda nyuma mwimpe amba yingasa wanzambi ne ngumu ya banje lubasatu tujekeleze abungi mishishilanga nikajimika limubobu mwe wakiliso ne ngumu ya banje lubasatu idi mukanda wanzambi tujiji kuja buloba bujima jiluila mu matumba onso abuloba jamba bwalu bwangasa wanzambi bumushindu tutuya kumpala mubobu mwe munyu wa mwimpe ne mu maishanta kwa mukanda wanzambi mumukai mimpe bwa ekelezi wa binjiji kwa kutwalila bapa buloba bonso kwamba lumu lwa mwanje lwa kumujilu mwibidi ni muisatu ne kubikile chisamba kubulelela ni kujikukwila janzambi nzambi kai munenewo mupikuji mwakwiji mutulumbuluiji mulunda nzambi kai Yesu julu katataka katataka netumoni mujulu kwaka kujiba jipatukila kaji tutuka kesi kafike buchanza cha muntu nekaluka nene nijijunde nijikenke bikole bantu bonsu nebajimoni muchikondo cha momu mundekele wa chikondo ku chishima cha nzambi munkachi mwa bishukula nembombo bya banjelo ni ikali yeyo tuwa binji kambu muji mukoko muchibula mwana mukoko muchibula nashi kambu muji mwako jimunene kaji mukalengo abakalenge ne mfumu aba mfumu Yesu Kristo mupikoji wetu netu tangile netu amene yeye kenzami wetu tuwa binji le yeye na tangile pashi wambane bimpe ne balula matu bena muji mubimpe ne balula matu bwela imudi sankaja tatu enu netu juke nene netu ambwibwe wakusangila nende mu matutu wakuya kwetu wakushala nende kashiji unshikijulu mwimpo walundu lwa binjiji bajitu jamana mutegete bana betu walundu bakaji mu nzubwe munene balami mu maekelezi na shino nupenyi
If the Lord's wonderful plan of mujina nga salvation jinenja mukalenge ne mbuloni bwenu balupandu ngasa udi uchimuna alenge michuma yenu has touched your heart, ashintulule and you would like jipanga to jikaje renew your nunanji ne mujimwe commitment wa to binji Him bajitu at the jamana Seventh-day mutekete pano Adventist nupyana kumenu Mission bwa as you kwamba return ngase home wanzambi to proclaim His grace. nuyi chakulomba jidika kutulu jishintuluka ja moyo wenu mwekelezie ne mwekelezia kabiji nudi banangi kwikalana kwa nyuma mwimpe ne mvula mishishe pano nutangalaje bwalu bwangase wanzambi numwa kutangalaje ngumu ya banji lubasatu kuliba kwabu ne kuteka moyo wenu ne bujadiki bwenu bwapanka yenu mubyanza bya mufi kuji munene mwakwiji munene ne kuimana kumpala kwa chilunguliji cha mukalenge ku mashi andi kumakumbana anji kulusulwani kungasa wanji binu kala nidinuitabusha bwalwebu lombai mukalenge bwa kontolole myoyo yenu na nwambulisho wakutangalaje ngase wanzambi mumatukwa andekelwa muyuki wa buloba nudi mwakwimana kulu ani bwatwetu kutendelele. I invite you Jinkubikila to accept Christ's marvelous grace wakwita in your bangasa life, mwimpo wakiliso mumoyo webe to renew your commitment to Him, fukulu lecheleka chebe nanji nekeleze yomunene wa bindiji to proclaim God's Bokutwala grace, ngasa and ask the wanzambi, Lord to help this church go. nekulomba mujiji fwekeshe yepowa bwakwashekeleze yewu bwakuya Now, ikumpala Lord, we come to you, katata asking katuli that tulokuji you will tulomba seal our moyo wa commitments, lulamatu that you will help us kutwambulisha to look to bwakutangila Jesus kuji Yesu only for our nkayanji salvation, bwalupandu lwetu that you will help us to lift up kutwambulisha Christ in all bwakuzangika that we do. kiliso mu byonso Lord, we bituditwenza ask your blessing upon mukalenge us and upon tuditulomba each of jibenesha us. May the jebe latter amutu rain petu fall as we ne pa submit umune umuwa ourselves munkachu to you. mwetu And now may the vulamishishe Ten Commandments yikale be above you to minu shield. pongolwela mu chikondo May the chinuji Beatitudes be numwenzela within you mujimu to enable katataka you. May the golden mikenshi rule jikumi be yikale beside you pepi to nenu guide you. May the bwakunu three jadi angels be kila before you to focus you. May the jisanka spirit of prophecy be behind you jifukulule to enlighten you. May the jikale ku bwakunu righteousness of longolola Christ wrap around byonso you to ebikunudi secure you. May the bwakunu Holy lombola Spirit be banjelo upon you basatu to empower you. bwakunu And lujika underneath nyuma you, mwimpi ikali kunyuma kwenu may there bwakunu ever be kenkeshila the bwakanu bwa everlasting kiliso arms. bunu nyunguluke In Jesus' bwakunu kuba name nyuma we mwimpe ask it. ikali kunuji Amen. bwakunu uja ne kunwela manyi mujina ja mukalenge Yesu Kristo amen.